Murutiraji wa siasa juri kauntini ya Meru ni juonekete gukuchiria kinya ugambi bwa asiasa ome ya Meru bubu bukioneka kinya kumania na ugebwa seneta Mundigi wa kaunti ya Embu na Samson Cherargei wa kaunti ya Nandi aria baugire bari ntere Chegembe atebo bethithiritwe bagitegerera muno gitigia kawira Mwangaza ujo akiuga ati tayari ringi atethirwa akirenza MCs niuntune abarombete bakarenthi na kinya kwaraniria gwa Kagita Barega Kireito na Linturi bakiuga Meru ni kubatara kwewa gitio na nyuma ya ugambi bwa koti bwa tariki 14 mweri twitite bakarita ugambi na kinya mwerekera jwa Meru. Mwandiki wetu Wantito Morgan Mweti na gichunki gya siasa. Kaunti ya Meru ni tuikite kieni kia muchedo jo siasa ori mwaka jo 2025 jota Januari ku siasa cha ajanja na ndi cha mbere tia gukuchiria achethi bangi kuma kinya ome ya Meru. Kaumo kamanto ja jonde ni utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru na MCA abunge seneta na siasa bangi baba ingi baregene Bruno utongeria bwa gavana Kawira Mwangaza ikithingatirwa ni untuneberu obichina gukurukira impeachment. Magerekeria ja gavana Kawira kureta ngwataniro muno gatigati kawe na MCA amuna munini wa Reverend Mutumanto Ethingia ijatirete iga nyuma ya kubeta maita kathumba bakiragaga. MCA ruterero ibaugite ati batiomba burugu karanthi na gavana ni untuneberu gitine. Na ingwetika tutubatio chemane na Kawira turuga tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemania groundine mbejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthara example auririo na ekrete mbecha igiaki tugachemania groundine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekrete mbecha inganona ni thithetwe ange tugachemane na Kawira na are project ire tutumbo chemane project residence ya governor kote project oro bichine tugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ne kethera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya yara thithetie ja Meru between August na nundu jale ja mengi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira ketimanto jangi teba angaje ni tunyusai angai na gwe atwe tuli ke koti tuli antagonists utumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we chai muntu akenya kuma u akaje gwiki ugu twigagukyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti ntijimbyo twita tusemaniria ndije no semaniria na ntubuko gamba nabo winja mu Meru gutwa antu bari okugamba nabo busemanaga rukiri bunywa chai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bolero ukiri Mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro oteba tichi batwe gavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono tutweta mbunge mashinanto ambiro tari kwari mantera atebugethetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangitura ke tota mbunge mashinani kau tweta thai ke ndambu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbi ngoiteru timbia nirei tuiba suatere sniper eterwe eto kunda chai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa na nandika itenda kaka aja turi gavana wa Meru Kawira Mwangaza nyuma magerekereje jonde na MCA bakira kaka mishamanio ngwataniro wena ugite nande atere nchantigiri mwena mokaire no timutongeire kinyo mwaka rwere ntakaire akarenthi noe na hakuna mtu atatuletea ujinga tena kada mtu akulaga nguge akae onengera ngepitanirie no nguge kabati ukanenkanira tutomba kweta awandine president Ruto atomba kweja Meru mbedro antio kinyoke ndo antio mwenda baba aleta ke wano ndio tomba kweta ando bana wabashieje special tebateta ke mama gabategeta mulete mwingine tufanye na yeye kazi okaunja unjeni okau seneta wa Meru Kathuri Murungi urano we munini wa speaker kiri mbunge ya Senate no etete na mbere gukirithana na gavana Kawira Mwangaza. Kathuri ariuga ategwiritwo ni itua ria kamiti ya Senate orumwe iria gukaregeta gavana Kawira kiri ikaro onde eberetwe ja gavana wa Meru ni Senate ande Senate ije gavana wa Meru na impeachirwe na atabati okarageteni yo no Senate ije na hotel msimamo wa Senate tunachange msimamo wa Senate haujabadilika. The governor stands impeached. Sasa kuna kamati moja tu sijui ni kwa nini inafuruga mambo ya Meru.
Bwana DMK na wale wameongea mambo ya Senate, sio Senate mzima, na mimi nikiwa liaison committee chair nimeandika barua na nimeambia wale the governor should not be invited to the Senate mpaka tarehe 14 tumalize tarehe 14. Meru nandi nĩ ciithirite igicethaga ciaca cia Njanaome gwi tariki 24 cia mweri Juju. Riboti cia gwitikika ciatukinyira ati MCA Bamiru ibaregere gwitika mucemano jura munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki etite atongeria Bamiru ni untu ngavana Kawira Mwangaza kinyawe na aria gweta mucemano juu. Untu bubu ibwatumire mucemano juu juratirua. Oreu urorari Minister Woremi Mithika Linturi na ugite aratukinyite nandi Meru ni gutwa kwagirwa gitio untu bura bumba kureta murutira nkuruki. Meru is not just a simple county. Na niwaambie hawa watu kisikia lazima iheshimike. Na tukisema Meru tumekosewa heshima ni ukweli tunasema. Kambuge timu ikethira yari na coach omwega timu nefunga ambao coach akaritaya aketa home toeta World Cup pokona musethi ura waritaya nonto mangenero yate retire manto akathoka katwira timu na chezaji brabe ya wachokia kianine twafunga mbao. Minister wa Iwanda Ajan Thigurune Wycliffe Oparanya na ciethirite gatigatika murutira jo ciaca iria iraja Meru aranandi augite we akwa Meru metho ichitithie uria kuona kwagiri. Kiraitu akipita tena akaangusha Munya. Mmeangusha Kiraitu, mmeleta mama. Tena nimeona mambo yuko hivi, sijui impeachment, sijui sasa watu wa Meru mnataka nini? Lakini sasa they always say that politics is local. Sindio? Tunamwachia hayo. Wenyewe mfanye uamuzi ule ambao watafanya kazi yenu au ule mnapenda mnamuweka hapo. Kuthingatira nteto jichonde atongeria Bamiru na ndibugite bagatumiria uge monument tariki 14 cia mweri Juthatu wone gambara ya gavana Kawira Mwangaza aria agitwa. Yangu ni kutangaza tarehe 14 tunakutana pale maili 3 kwa Abiza Bwana Tevingi. Hapo mpigeni makofi. Tarehe 14 ndio siku ya kusema kwamba laini ndio hii ama sio ile, lakini serikali ya William Samoei Ruto imesema kwamba iko na imani na Wameru na tarehe 14 mtapata haki yenu. Sisi kama wabunge kutoka Meru tunaelewa ile shinda iko Meru, tunazungumza shinda ya Meru na tumefafanua kila kitu, hatujazungumza hata siku moja. Lakini tarehe 14 tutatoa statement yetu, tutatoa mwelekeo kama viongozi wa Meru, tuambie kama tunaenda north ama tunaenda south kwa mambo yaliyomo. Kwa hivyo yeyote yule ako na nafasi ya kushughulikia wala mambo yanaendelea, ajue Wameru wameketi na wananyamaza. Wameru wakiwa wanapanga mambo hawapigi kelele, wananyamaza. Lakini siku hiyo ndio watajua Wameru wako na uongozi na wako na uamuzi. Kiragie teri na inya ikuona kajira kare atongeria baba bagatemera Ameru igitari uri akinya na kethro Ameru nabo bagagakurukira kana neka bakagatimba. Morgan Mweti, gichunki ya siasa, Weru TV.